Once again, welcome God's servants. We applaud to God and welcome God's servants. I welcome God's servants. We're going to welcome God's servant, Pastor. God, prepared by God to come and share with us the word of God. Amen. Welcome, Pastor. Hallelujah. 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 Ndagira ngo bidatinze dusome ijambo ry'Imana. Let's go and read the word of God. Kandi ndasaba hagire udusomera. And I'm going to ask a person to read for us. Asome muri Bibiliya y'Ikirundi kandi asome neza. Read in Kirundi and read clearly as possible. Turasoma mu Itangiriro igice cya gatandatu. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Umurongo wa gatanu. Verse 5. Kugeza wa munani. Unto 8. Ari iyo ni yo mirongo nateguye ariko kugira ngo twumve neza ahangaha nagennye. Enough for us to get to where my main point is at or standing at. Ndagira ngo usoma here ku murongo wa mbere. Please start on verse 1. Ageze ku murongo wa munani. Until once again Genesis chapter 6 verse 1 unto 8. Yego mwarimu Celeste. Itanguriro igice cya gatandatu ku murongo wa mbere kugeza wa munani. Dusome. Uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi, maze abantu batanguye kugwira ku isi, bavyara abakobwa, abahungu, abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu, babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Gatatu, Uhoraho aravuga ati, mpwemu wanje ntazokwama aranyenyurana n'umuntu ibihe byose, kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Muri ico gihe hari bigatanya mu isi no mu gihe co hanyuma. Abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana nabo abana, nibo babahizi bakera, babaye barurangiranwa. Gatanu, nuko Uhoraho abona ibibi vy'abantu ingene ari vyinshi mu isi, kandi ko ari ivyiyumviro vy'imitima yabo. Imitima yabo yamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Gatandatu, Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Ndwi, Uhoraho aravuga ataba abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Munani, ariko Nowa we
uhoraho aramushima. Amen. Amen. Soma mu Cyongereza ariko uhere ku murongo wa 5 kugeza wa 8. Amen. Once again, Genesis chapter 6, verse 1 to 8. But we shall read verse 5 to 8. Let's go read. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thought of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regretted that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Amen. Amen. Genda rusoma karongo kamwe kavuga ngo I'm going to read one verse that says ni ku gice I'm going to read one line verse. Reka nsome wa 7 n'uwa 8. Amen. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka Imana ishimwe. Amen. Aya ni amagambo. So these are the words y'Imana. The word of God. Tuyasomye mu gitabo cy'Itangiriro. We read in Genesis. Ni igice cya 6. Chapter 6. Icyo gice cya 6 ni cya 7. Chapter 6 and chapter 7 of Genesis. Ndetse ugakomeza no ku cya 9 hirya. If you follow verse chapter 9 as well. Mbasabye ko mugeze mu rugo mwaza kureba uko mubisoma. I urge you, if you get home, take time to read it on your own. Bivuga amateka yabayeho. It mainly speaks how the human beings were living. Kandi yatangiranye no kurema kw'isi. It started by the creation of the word. Turabizi ko umuntu yaremye, Imana yaremye umuntu. We know God created man. We know that. Imurema mu ishusho yayo. And he created him out of his own image. Kandi maze kumurema and once God created him, God was pleased. Iranezerwa. God was happy. Kuko umuntu yasaga because the human being looked like God. Ariko yari yamuhaye itegeko agomba kubahiriza. But God had commanded man to respect and obey. Ibyo twagiye tubyiga. And we have learned about it in the past Kandi ibyo weeks. tegeko ntabwo yaje kuryubaha. It was a command for us to follow. Mu iherezo haje kubaho. At the end of it, itangira ry'icyaha mu isi. At the end of him dispensing the laws, sin came down. It didn't take long. Muri iryo tangira ry'icyaha. In the beginning of a sin. Turabizi ko umuvandimwe umwe yishe umuvandimwe we wundi. Because you know a brother killed another brother. Turabizi uburyo Kaini yishe Abel. You know how Cain killed Abel. Biba biratangiye ubwicanyi baburatangiye. And killing murder started then. And then amaze kumwica. And once he killed him, Imana yaje ngo itsembe ihite yica Kaini. God didn't come and kill Cain as well. No. Bibiri tubwira ko yashyizweho ikimenyetso. God put a sign. Kandi icyo kimenyetso kikaba kivuga ko uzamwica azaba akoze icyaha. In that sense, that he was going to kill him was committing a sin. Kaini yakomeje kubaho. Basically, Cain lived on. Noneho nyuma yaho. And after that, Imana yaje gushumbusha Adamu. That God came to visit Adam. Yamuhaye umwana. And God gave him a child. Uwo mwana ari wo Bibiliya yita Seti. In the Bible, that child is called Seth. Noneho ayo mateka. And then the life goes on. Abo bana bombi nibo tugiye kuganira byagiye bikurikira inkurikizi mbi. We're going to focus mainly what happened when the child was born in their lives after that. Noneho umutwe w'inyigisho zacu. The theme of today, or the topic of today, ni Imana ikiza abayubaha bakayikiranukira mu gihe cy'uburakari igahanisha umujinya wayo abatayumvira batitaye ku nama zayo. So the title says that God protects those who respect him in righteousness, but in time when he's punishing Imana ikiza abayubaha. Basically, God saves those who respect him.
abayubaha irabakiza. Those who respect God, God saves them. Mu gihe cy'urubanza In time of irabakiza. judgment, God will save them. Ariko abatumvise inama zayo, But those who are disobedient of His laws or meetings, mu gihe in cy'urubanza time of judgment, ntabwo barukira. they will not be saved. Nicyo gituma And that is why Imana God Himself, iyo igiye kubikora that when God is doing all is about to do it, itanga imbuzi. God first will give a warning. Haleluya. Amen. Imana idufashe. May God help us out. Amen. Noneho urwo rubyaro rwombi All that descendants, rwarorotse mu isi. all the kids had descendants. Habaho urubyaro rwa Kayini, And there were Cain's descendants, habaho n'urubyaro rwa Seti. and there were Seth's Bagenda descendants, bagwira. and they all gave birth to kids in generations. Bamwe muri iki gice bajya Many in the books, in the verses, babisobanura ukundi, they explain in different ways. bakavuga ngo abo bana barongoye abana b'Imana barongoye abana b'abantu hano, Some say some got married to kids outside the ngo ni Christianity. abamarayika baje gufata abakobwa b'abantu. Or some say they were the angel in incarnation coming down and married to Nicyo the gituma daughters. natangiye mvuga gutyo kugira ngo tubimenye hatazagira And abatuyobya. that's why I said this earlier in the beginning, so nobody comes and try to lie to you of the truth. Noneho ijambo ry'Imana riratubwira ngo The word of God tells us Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi, the guy saw that the wickedness of man was bad, kandi ko kwibwira kwabo kwari kubi. and their thought process too was evil. Abantu uko bagwiriye bagiye bahinduka. The more they increased in numbers, the more they changed. Abakurikiye umwijima bagiye bagwira, Those who followed darkness, they increased in numbers. n'abakurikiye Imana nabo And those bari ku followed rundi God, ruhande. they were on the side too. Ndetse And bidatinze then, without long, tubona ko mu bakurikiye we can see that Imana, among those who follow God, Imana yaje kugira n'ubwo isarura, that God could count in numbers. kuko ijambo ry'Imana Because the word of ritubwira God says, mu gice cya gatanu makumyabiri na 5, kane, verse 14, habonetse uwitwaga Enoke. that a man called Enoch came through. Ngo Enoke yagendanaga n'Imana, Because Enoch walked with God. yubaha Imana, He obeyed God. He atinya Imana, feared God. ariko noneho ngo igihe kimwe A time came ntiyaboneka that he could not be found kuko Imana yamwimuye. because God took him. Ngo yagiye atinya He Imana went fearing God. ku buryo Imana To the point yamwishimiye where God cyane. was pleased of him. Ibone Enoke yabaye And uwera, then became righteous ati to uwo ntabwo God. And God yava said, mu isi he mu buryo cannot busanzwe. live the word normally. Imana ishima kumuvana mu God isi, chose to took him, ngo took him, ntiyaboneka and he kuko could not Imana be found because yamwimuye. God had moved him. Noneho Enoke yari yarabyaye abana nawe, But Enoch had kids as well. muri abo bana And bakomeje among the children, gukiranuka. they continued to be saved, became Muri righteous. bo tubonamo And among them, you umwuzukuru we find witwa his Nowa. work is known as Noah. Nowa yagendanye n'Imana, Noah walked with God, arakiranuka, and he was saved, akora ibishimwa and he n'Imana, was pleased by God. Imana And iramwishimira. God was pleased with him. Ariko none hari ikibazo But cyabaye. question came. Ba bana babandi b'abanyamwijima That the other kids who followed the darkness, bashingiranye n'abana that they b'Imana. married to the kids of God. Ba bandi bagiye mu buryo bw'umubiri, So those who are physically, bo kwa Basically Kayini, the descendants of Cain, bashingiranye n'abana bakomoka they kuri married Seti. to the descendants of Seth. Noneho bamaze And then gushyingirana after they got married to one another, bikora icyo bita potopoto, and what happened was this biba or uruvangavange they became rutari a mix. rwiza. It became a mix. Noneho And habaho imyifatire itangiye guhinduka, And then bad behavior started to change. abantu batangira kugora amari And people benshi, decided to imiryango yose irapfa, a family died. abantu batangira kwitwara ukundi, And they behave as they wished. abantu batangira gukora uko bashaka. And they started doing as they pleased. Iyo bigenze So bityo, when that happened, ndetse abantu bamera nk'uko inyamaswa ziba mu they ishyamba, became like animals in the jungle. harya bavuga ngo ifite Where- imbaraga niyo What they say, ifite imbaraga niyo igenga izindi, where they said the stronger one will rule over the weak one. ifite imbaraga irica, Basically, the strong one will kill. ifite imbaraga The irakomeretsa, strong one will harm. ifite imbaraga ikora ibyo The strong one ishaka. will do whatever he wants. Uko niko byagenze. That's the Noneho ngo
habaho urugomo rukwiriye mu isi. And then it was a mix in the word. Urugomo ruba rwinshi mu isi. And it was so many disturbance in the word. Kugeza ubwo Imana byayikoze ku mutima. Even it touched God's heart. Noneho Imana ngo yitegereje mu isi. So when God looked down on earth, ngo ibona urugomo rwabaye God rwinshi. saw so many disturbance. Ibona ni bibi cyane. God saw so much evil. Yari yaremye umuntu igira ngo akiranuke. God created man to be righteousness to him. Yari imbuto nziza imbere y'Imana. A great seed to God. Kandi Imana imwishimire. God was pleased of men he have made. Nireba umuntu ibone ari ishusho yayo. God wanted to look at man and see his image in him. Ariko noneho ubu ngubu siko byagenze. But now unfortunately it turned against him. Imana yabonye ngo urugomo rukwiriye mu isi. Because when God looked down on earth, he saw abantu bitwara uko bashaka. They are behaving as they wish. Ubusambanyi bwabaye bwinshi. There is so much adultery. Ubugome buba bwinshi. There are so many violence. Noneho Bibiliya And iratubwira the Bible told us exactly ngo Imana igira agahinda. That God regretted. Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zononekaye. God saw the behavior of human being had changed. Ngo bituma yicuza icyatumye It made God to regret why he created man. Imana imaze kwicuza, when God regretted, iyo imaze kwicuza, what God has regretted, ifata n'umwanzuro God will make a decision wo kurangiza icyo ngicyo cyatumye yicuza. To destroy the reason why he regretted. Nibwo Bibiliya itubwira ngo and that's what the Bible tells us. Imana iravuga ngo that God said nzarimbura abantu naremye. that I will wipe the people I've created. Batsembe mu isi. From the face of the earth. Uhereye ku muntu n'inyamaswa. That from man to animals. ndetse n'amatungo nayo. Even other cattle. n'ibikururuka. Even the birds in the sky. n'inyoni. Even the birds. n'ibisiga byo mu kirere. Even the crows in the sky. kubera iki? Why? Kuko nicujije yuko nabiremye. Because I regretted why I created man. Ibaze nawe ubaye umubyeyi. Ask yourself, if you are a parent, ubwo wicuza ngo ndicujije ko nabyaye umwana. I regret why I gave birth to my child. Ndicujije ko I nabyaye regret umwana. why I gave birth to my child. Iyo wicujije as a parent, once you regret, ugeze aho uzi you are agahinda at a point where you are on edge. You are at the edge. Ariko ijambo ry'Imana, the word of God says, muri Mose igice cya 3:7, in Moses 2:7, haravuga ngo, it says, ntacyo Uwiteka azakora atabanje kumenyesha imbata ze z'abahanuzi ibyigiye gukora. That God will never do anything without telling servants what he's going to do. Imana nubwo yicujije, although God regretted, yibutse ko hari ukiranuka, remember that somebody who's righteous, who fear God. Noneho nibwo ku murongo wa 13, and that's what verse 13 says. haratubwira, it tells us, Imana yaramugendereye Noah, that God came to noneho Noah, iramubwira, and God told Noah, iti, God told Noah, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso hanjye. Ni that Noah the ending of wabwirwaga. those in the body is coming near and closer. Kuko isi yuzuye urugomo, the world is filled with violence. Noneho irakomeza ngo dore nzarimburana abantu n'isi, that God will destroy the people in the world n'ibiremwa byose, and all the creature living in it. None se ko ari umuntu wacumuye niki Question cyatumye igomba kurimburana? Question is, the man created sin. Why was the creature getting punished? Reka mbabwire. But I'm telling you the reason why animals getting punished. Nuko umuntu n'umutware w'ibiremwa by'Imana. Is because a human being is God is representative. Niba Imana yararemye umuntu, because if God created man or human being, ikarema n'inyamaswa n'inyoni n'ibindi bikoko, the bird, animals, and all other creatures, kwari ukugira ngo inezeze umuntu. It was for God to please man. Kugira ngo ibyo byose bikorere umuntu. So all this can serve men. Bibi byo guha icyubahiro umuntu. So it give honor to men. Niyo mpamvu niba umuntu yari amaze gukora icyaha, when the human being committed a sin, Imana byatumye irimbura n'ibiremwa bindi. God destroyed all the animals that was with it because of men. Kubera wowe, because of you, Imana izarimbura isi. God will destroy the world. Kubera wowe, because of you, Imana izatwika isi yose. God will destroy the world. Because of you, n'inzoka n'inyamaswa z'intare n'ingwe n'ibinyoni byose ntabwo bizasigara. The snake, tiger, birds, all the animals will be destroyed. None will live on. Ibyo byose bizagira ingaruka kubera icyaha cyacu. They all be punished because of our sins. Nicyo gituma, and that is why, iyo twitwara nabi,
if we don't take care of ourselves well, n'ibyo byose bizagira all ingaruka. these will find consequences because of Yemwe us. n'iyi si yavumwe kubera Even the world twebwe, was cursed because of us. kuko iyi si yahawe Because abana b'abantu. the world was given to human being. Noneho So then, Imana ibwira Nowa, they got to Noah. kandi ibwiye Nowa And when God told Noah, yagomba gukiza Nowa, God wanted to save Noah. yanamukiza igatekereza no One saved him. kubazabaho nyuma yaho ibyo biremwa nabyo bigomba kuzaba bikikije abo bantu. Then God will see those animals that will be saved too to surround men. Imana yategetse Nowa kubaza. So God commanded Noah to create, to build. Iyo twumva icyo gikorwa When we hear about the work of creating an ark, twumva cyoroshye. we think when you hear about it, it sounds easy. Hamwe mu nsobanuro nasanze ngo Nowa burya yabajije inkuge mu gihe kingana n'imyaka 120. That Noah built the ark in about 112 years old. Imana imaze 112 kubimutegeka, because once God told him to create an ark, yabajije inkuge mu gihe cy'imyaka 120. that Noah built the ark in 112 kandi years. uko yabazaga inkuge The more he built the ark, niko abantu bazaga kumureba that people come to see him. bakamubaza bati Nowa And you ibyo ask ukora ni Noah, ibiki. what are you doing? Nowa nawe yarababwirizaga And ijambo Noah would ry'Imana tell him the word of God. He would tell him. ati Uwiteka And yavuze said that- yuko That God has said abujuje isi ibyaha that the world is filled with so many bazamarwa sins, n'amazi, that there be water, there be flood, bazarimbuka, the world will be flooded, kandi abihana and those who ntacyo repent bazaba. will not be harmed. icyo gihe ikibazo cyariho At that time, the question, what the problem was, nuko nta mvura abantu bari is bazi, at that time they were nta not aware. mazi bari There was bakabonye, no rain, there was no water, wenda there babonaga was no flood. imigezi, They would see rivers, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo because the word of God says habagaho ikime, that there always be a dew, nicyo cyabonekaga because the dew will happen. kigatotesha ubutaka, And then the dew will water the ground, ibintu bikamera, and the plant will grow, n'ibyatsi bigakura, and the grass will grow, n'ibiti bikera even the imbuto. tree will grow, bear fruit. Noneho kuvuga ibyo ngibyo So to say this, byari bitangaje abantu kuri bo, to them was a kumva shocking. ngo hazagwa imvura To hear izarimbura that there will abantu, be a rain that will show bizagenda people. bite The question was, how would kugeza it ubwo abantu happen? barimbuka. The point where they were Ntabwo destroyed, byoroshye, it was not easy to understand. ariko Nowa But Noah, ijambo ry'Imana riratubwira the word ngo of God says yumvira that Imana you ihoraho. obey God in heaven. Nowa ati kuko And Noah Uwiteka said that yabivuze because God said so, kubikora bizaba, that doing it would happen. ubwo Imana yabivuze Because bizaba. God said so, it should be. Ngo Nowa yubakana So Noah umwete, built the ark with akorana confidence. umwete, He worked with confidence. akora ibyo Imana He yamubwiye served n'umwete God what he did in wose, confidence and motivation. arubaka. He built an ark. ariko ngo abamurebaga bose But those who watch him, baramusekaga, they will laugh at him. kuko byari bitangaje Because n'ibintu to them, bitabaho, it was amazing, it was a shock. kuko ntabibazaga ko Because imvura yagwa nyinshi. They could not fathom rain to rain. Ariko ijambo ry'Imana But the word ritubwira of God ko says, igihe kigeze that when a time came, Imana yaje ibwira Nowa, the God came and told Noah, Nowa that Noah, injirana mu nguge they entered n'umuryango the wawe ark, you and your wose, family, kuko ari mwe nabonye because mukiranuka you mu are maso seen hanjye. righteous to me. Ngo maze Nowa And then yinjirana Noah n'abantu into the ark with the people, barindwi bo mu muryango 7 we, in his family, nawe wa munani. and he the 8th. Kandi Imana yari And yatetse then ko haza God n'ibikoko has said the bindi animals byagomba gukirizanwa that nawe. to come with him as well. Ngo nibwo Imana birumvikana ko yagize uruhare kugira ngo ibyo bikoko byinjire. So God tries best to make the animal into the ark Irangije, too. In that end, Bibiliya iratubwira ngo Bibiliya Imana says, ubwayo iraza ikinga urugi, the God came down himself and closed the door of the ark. irarukinga, He irarudaza. closed the ark himself. Noneho ijambo ry'Imana And the word of God ritwereka, Yesu ubwe yatweretse shows, ko Jesus Christ shows muri that. Mateyo 24 Matthew 22:24, ku murongo wa 34 na verse 34 karindwi and 37, kugeza uwa 39 haratubwira ngo that it tells us uko iminsi ya Nowa yari iri, the way Noah's time was, no kuza k'umwana w'umuntu niko bizagenda. that the coming of the human being will be the same. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi, Because the same way they were in the past, muri iyo minsi yabanjirije inkuge, because back then they built an ark, bararyaga, they could eat,
baranywaga, they could drink, bararongoraga, they could get married, barashingiraga, they could get conceived. bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nguge. That's the way Noah entered his ark. Ntibabimenya They were not aware. kugeza aho umwuzure When the waziye ark, the flood came, ukabatsemba it bose. destroyed them. It destroyed all of them. Ngo niko no kuza k'umwana w'umuntu And then I saw the coming of the Son kuzaba of Man. Imana Will be. idufashe. May God help us out, amen. Ni ikibazo twibaza. It is a question we're asking ourselves. Tujya tuvuga iby'umwami wacu Yesu. Usually we speak about the King of Jesus Christ. Nibyo turamutegereje. It is true we are Kandi turabona ibimenyetso byo kuza kwe. We can see sign of his return. Ubushize twize ku byo kugaruka kwa Yesu. We heard of the return of Christ. Umukozi w'Imana yatwigisha ku byo God kugaruka kwa Yesu. of the returning of Christ. Kandi nicyo gihe turimo. And that is the time we're living. Turabona ibyerekana kuza We kwe. can see sign that show that his return. Yesu yaravuze ngo that Christ said najya kuza the one about to come. yavuze ibimenyetso tuzabona. He said sign that you will hazabaho see. intambara n'impuha z'intambara. There'll be wars. Kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi. There'll be earthquakes. Ibyo tugenda tubibona. And all these we have seen turabona ourselves. intambara zigenda zaduka We mu have isi. seen work happening around the world. zigenda zaduka mu isi. We have seen hunger happening, famine mbese happening. tubisubirisha iki? Question is what do we do? Ijambo ry'Imana The word of God says. ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje kumenyesha abagaragu God bayo n'izo mbata said that zayo. God will do nothing before he warned Nowa his servants. yarategujwe. Noah was prepped. Natwe niko And we are twategujwe. being prepped. Kandi nako duteguza abandi. And we are preparing others. Tubimenye ko umwami wacu ari That hafi. let's Imana not our King idufashe. is near. May God help us Umwami out. Yesu ari hafi. Our King is near them. Kandi And ijambo ry'Imana the word rikatubwira of ko God says that. ngo kwizera niko kwatumye Nowa That atinya his faith Imana. may not fear Wamaze God. kuburirwa The nayo one was warned by God. ngo ahita yumva That Noah kwizera understood. kumuhesha kubona His ibitaboneka. faith made believe Abibonesha amaso. he could not see. He saw Amenya his ko eyes. ubw'Imana yavuze Then so what God said. ibyivuze izabisora. That he knew that what God tubona ayo said would come magambo to be. Imana itubwira ijambo ry'Imana ritubwira mu Baheburayo igice The cya word of God 11 told umurongo wa us in karindwi. Hebrews Nanone verse 17 Petero umugaragu w'Imana that Peter, God's servant, aratubwira that Peter said, mu gice cya kane umurongo wa karindwi. Hebrews 4 verse 7. Muri Petero wa mbere ubutumwa bwiza twahasomye, ariko reka tuhasubire gatoya. Mu butumwa bwiza bwanditswe n'umugaragu w'Imana intumwa ya Yesu Kristo Petero. Let's read the book of Peter. Igice cya kane umurongo wa karindwi. Haravuga ngo Let's read 1 Peter. Iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Imana idufashe. Ku murongo wa 17 haravuga hepfo kugeza ku iherezo, haravuga ngo kuko igihe kigiye gusora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ngo ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amen. Amen. Urubanza, so a judgment, rugiye gutangira mu b'inzu y'Imana. We start in God's household. Niko Petero That is what avuga. Peter said. Noneho bishatse kuvuga iki? So what does it mean exactly? Twinjira mu nzu y'Imana, we come in God's house. tugomba kumenya uko We should twitwara, know how we should behave. kuko urubanza Because ruzahera kuri judgment will start twebwe. on us. Nta ukwirukana mu rusengero, That nobody is nta judging n'ushobora out. kugucira witeka Nobody uje can mu judge you. rusengero, Nobody can stop you ariko from the umenye church. uko But know how to witwara. behave and not Yesu to take care of yourself. azabikubaza. Because Christ will come Yesu and judge you. arareba.
Because he's arareba uko witwara. looking how you behave. Niba uje mu rusengero If you come in God's house, ugasanga icyawe ari ukureba gusa ukigendera, you see, or you come to only look niba and uje watch, mu and you go back. rusengero If you come to church, ukaza wenda ugatera intambara gusa n'ibindi nta bindi, niba uje mu rusengero ukaza nk'umuntu waje kuko wabuze icyo ukora uyu munsi, uti sinakwicara mu rugo, umenye ngo igihe cy'isarura gishyitse umwami Yesu azabanziriza mu nzu ye guca urubanza, kurobanura mu nzu ye. Kubera iki? Kuko Yesu ni ngombwa agosore mu nzu ye. Imana idufashe. Twifashe dute? Question is, how do we behave? Iki gihe turimo, in nowadays, mbese tujya tubona ibimenyetso hari icyo bitubwira? Can we see the signs, and do this sign that tells anything? Ibyo tubona byose biravuga. It says. Ibyo tubona byose biravuga. Kandi nanone, and even nowadays, tukamenya iki gikomeye, to understand this most powerful message. Petero iyo avuga, when Peter said, Petero nk'uwabaye hafi ya Yesu, Peter was close to Jesus Christ, avuga amagambo akomeye. Peter said a powerful message. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero aravuga ati, Peter said, ngo kandi mu gice cya kabiri umurongo wa 5, 2 Peter chapter 2 verse 5, aravuga ati, Peter said, ngo kandi ubwo itababariye isi ya kera, ngo ahubwo ikarokora Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ngubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, ngo kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora, iyitwitse ikayihindura ivu. Nushaka wongereho ngo izabura ite gutsemba b'iki gihe biyobagiza ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana idufashe. Amen. Niba Imana yararimbuye abo, so if God destroys the past, nidushaka twongereho ngo, so can even say, ubwo itababariye abamarayika bayigomeye, if God did not spare his angels who committed sin against him, ikabirukana bagafungirwa mu mwijima, he chased them out and were in prison darkness, bategereje gucirwaho and they're waiting iteka, for judgment, izabura ite kuduciraho iteka niba dukina n'ubutumwa bwiza? How will God not punish us if Imana God idufashe. couldn't spare the angels? May God help us out. Noneho nukugira ngo dukanguke, It has to be awake tumenye yuko to understand that Imana yacu ni umucamanza, our God is the judge. itanga umugisha, God can give blessings, igahemba, and God rewards, but ni n'Imana ihana. it's the God who punish. Amen. May God help us out. Umugaragu w'Imana Nowa, And God is serving Noah. yumvira Imana ihora. He heard God's message. He obeyed God. Imana kuko yamutegetse Nowa ati, Because God commanded ibyo Noah, yavuze byose it was uzabikora, whatever God told me I shall do. kuko Imana igira neza, ibyo Because ivuze God does byose good, and whatever God says will be done. irabisohoza, And whatever God has said ntabwo always come to be. yivuguruza. And God never go back on his words. N'Imana ikiranuka, It is a God who's righteousness. n'Imana It isohoza is a God who amasezerano, fulfills his promises. n'Imana igira It is a God who neza, does well. n'Imana kandi It is a God ikiza who saves abayihungiraho. those who respect him. Mu ijambo nasanze mu byahishuwe In Revelation of igice John, cya 10 umurongo wa 10, Revelation of John chapter hari icyo 10, hadusezeranya and this ku bantu promises bakurikira iby'Imana ibabwira. those follow what God tells them to do. Aho ni amagambo umwami Yesu Here is the word that just cracked agenda himself, abwira amatorero yagiye that he told the abandikira, churches, yandikiye amatorero, that he wrote letters to the inzandiko, churches. yabwiye Yohana ngo yandikire amatorero He arindwi yo told mu John to Asiya. write to the churches around the whole world. Noneho muri ayo matorero And to the churches he said, hari iryandikiwe amagambo there was a letter written. ngiye kubabwira. Ni itoro I will rya tell you. Philadelphia, It's written to the church of itoro rya Philadelphia. Philadelphia The church of Philadelphia. yararishimye rwose. Noneho ku murongo wa 10 araribwira,
umurongo wa 10 w'icyo gice Once cya again, gatatu cy'ibyahishuwe. Revelation chapter 3 verse 10. Ibyahishuye igice cya Revelation gatatu chapter umurongo wa 3 10 verse 10 says, aravuga ngo it says, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Kandi ku murongo wa 11 ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana idufashe. Amen. Kuko witondeye Because those who are, ijambo ryo kwihangana kwanjye. because you kept my words patiently in your heart. N'itorero ryari ryegereye igihe barenganyaga That it was a church who was being persecuted at that time. ariko ntiryatinya akarengane. But then again, it didn't fear it being bakomeje persecuted. gukiranukira Imana, They continued being righteous to God. kandi izina ryaryo ubwaryo And ryitwa the name Philadelphia. itself is Philadelphia. Ni ukuvuga ngo ni itorero ry'urukundo. Basically means a church of love. Bari bafite urukundo. They had love. Iyo babonaga abashyitsi babakiranaga umunezero When they see neighbors, n'ibinezaneza. when they see visitors, they welcome them in joy, in happiness. Iyo bakiraga ijambo ry'Imana And when barimiraga banezerewe When they receive the cyane. word of God, they receive it in joy. Ntibatinya akarengane kari They did kariho. not fear being hated. Noneho mu nzandiko And Paulo the Yohana letter- yategetswe In the letter kwandika, that John was writing, yarabwiwe ngo wandikire itorero ry'i John was told Philadelphia. to write a letter to the church of Philadelphia. Noneho ni muri iki gice cya gatatu uhereye ku murongo wa You can read karindwi from verse 7 of hari chapter amagambo 3. menshi, There's many good ariko messages. ijambo riri ku murongo wa 10 The main point of verse 10 ni amasezerano Yesu abaha. is the promise Jesus Christ gave Arababwira ngo them. bitondeye ijambo ryo kwihangana. That you endure the words of Bitondeye ijambo ryo kwihangana kwa that they Yesu. endure the words of patience. Of Noneho being Yesu patient. nawe arababwira ngo And nanjye Jesus Christ told him nzabarinda. that I will protect you too. Ngo nanjye nzabarinda ku munsi That wo I'll protect you kugerageza in day of trial kugiye kuza mu isi. that is to come with us. Haleluya. Amen. Niwitondera ijambo ryo kwihangana, The ones you endure the words of being ukitondera patient, ijambo ryo kwihangana and ry'Imana. you endure the word of being patient. Kwihangana harimo byinshi. Being patient is so many things. Hari ibiza bishaka kugukurura ngo ujye There mu are many byaha. things come try to destroy you Hari or ibiza move you. bishaka kugushuka ngo There are umere many that come to you nk'abandi. try to change you to become like others. Hari ibiza bishaka kugushuka ngo There are witware many that come nk'abandi. to make you change and be like others. Abandi bakiri mu byaha. Those who are still in sin. Ariko ukanga uti jyewe ndi umugeni wa Yesu. But you say, I am the bride of Christ. Nahamagawe na Yesu. That I was called by Christ. Nzamukurikira igihe That I shall follow him. cyose. I shall Jyewe follow ndi him uwa all the Yesu. time. That I myself am Noneho of nawe Christ. Yesu arakubwira ngo And this Christ tells you nzakurinda ku munsi that I protect you mu gihe cyo in kugerageza the days of trials kigiye kuza cyo that is to kugerageza abari come mu in the isi. Imana word. idufashe. Amen. May God help us out. Iri jambo This message ryahangaha narirebyeho cyane. that I read it carefully. Ubirebye mu zindi ndimi, So if you see it in other languages, mu rundi rurimi nk'urw'igifaransa or if you read it in other language like in cyangwa French, n'ikiheburayo, or if you read in Hebrews, no ikigiriki mumbabarire, Or mu let's say if you read it- kigiriki if you read it in Greek, bakoresha ijambo ari akajambo bakoresha mu mvugo kagahindura byinshi. they use a word that could change in many ways. Haravuga ngo nzakurindira hanze igihe cyo kugerageza kigiye kuza kugerageza abo mu isi bose. That I'll protect you outside where temptation is coming. Wenda to mvuge taste ntabwo others. mbibabwira cyane, ariko I'm wenda not going to go abumva in details, ururimi but if you understand the language, bakoresha ijambo x. basically they use a metaphor. Nzakurindira x y'ahantu They use the metaphor y'igihe X, kigiye kuza. that I'll protect you in a place that is Bishatse to come. kuvuga ngo Meaning that iryo jambo rishatse kuvuga ngo uyu muntu urindwa azafatwa ajyana ahandi hantu arindirwa. Imana that means idufashe. that they will take you out of here and take you Byerekana elsewhere. ngo ibyo and be bigeragezo protected. nibiza, Basically, when a trial comes, aba bihanganiye those who are kugeragezwa patient of the trials bakarinda kwihangana And you are kwabo patient- kwa Yesu, and who are patient of return of Christ, bazafatwa bajyanwa they'll ahandi be taken and be barindirwa placed in another location ku buryo and be batazumva protected, ibyo bigeragezo where bigiye they will kuza not mu hear the isi. Imana trials that idufashe. will come. Noneho nicyo gituma
And that is why tugomba kurinda gukiranuka kwacu. we should protect our patience. Mu gihe turi hano mu isi, So long as we the word, gukiranuka, we should be righteousness. tutareba umuntu. Without caring of Tugomba others. gukorera We Imana, should serve God. tutareba umuntu. Without caring of others. Tugomba We kumenya should ko know that hari iyo dukorera there's a guy who yaduhamagaye, serve called us. kandi iyo ngiyo niyo And yampamagaye. the one who called me, Nta wundi he yahamagaye. didn't call anybody Undi else. nawe abyumva And uko now yamuhamagaye, that he has called them akarwana ishyaka to rye. fight for themselves, Buri wese arwana to fight ishyaka, for yourself, azi ko igihe knowing kimwe that a time will come, nzarindirwa hanze that will y'igihe protect you outside Imana the time izaza kugerageza God will mu come to isi. test the word. Izamfata ikanjyana ahandi That will take me izandindira. from here to other location and protect me. Ibyo reka mbivugweho n'ikindi kintu nanone. Let me give you an example. Murabizi, You know, dukunze kuvuga ku byo kugaruka kwa Yesu. we love talking about the return of Christ. Iyo tuvuga ku byo kugaruka kwa Yesu, When we say the returning of Christ, hari igihe abantu bumva ngo ubwo so that means, azagaruka, how is, haracyari igihe you said nzarindira, his return is too far away. I Azaza have ejo. time. azaza ejo bundi. Maybe come tomorrow, maybe next time, maybe later. Ariko witonde, But be careful. witonde. Be careful. Kubera iki? Why do I say that? Kugaruka kwa Yesu, The returning of Christ, turabitegereje nk'abantu we are waiting barindiriye for it turi like mu those mubiri. waiting in the body. Wibuke ko Pawulo But nawe that nicyo gihe yari Peter, ategereje. that Peter was waiting as well. Wibuke nicyo gihe ba Yohana na ba Even Petero John, bari Peter, and others, barindiriye. they are waiting as well. Ariko kugeza ubu even basinziriye now, icyo gihe kitaraza. They are waiting the day. Haleluya. Amen. Bishatse kuvuga ngo Meaning that igihe uhamagarirwa wowe when you are being ni igihe called, cyo kuba it's time maso, to be aware and be awake. kuko ushobora gusinzira igihe icyo ari cyo You might be cyose. asleep forever. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora Because you must- guhamagarwa. I didn't tell you may be called. Hari igihe abantu bajya bavuga Some ugasanga say that bakazengurutsa amaso bakareba hagati yabo, they look around, they ngo look ariko around. ngo niba natungurwa ngo nzatungurwa mbere y'uriya akareba umuntu That they look, if I'm w'umusaza aho, taken, would I die uriya before niwe them? ugiye kuzapfa They ngewe say that nzakurikiraho he will nyuma die first we. before I die. Ariko wajya But kumva ejo and tomorrow you hear wumva wa wundi that the one yatunguwe, died. yatunguwe. The one died. Reka mbabwire umuntu wigeze agirirwa ubuntu An bw'Imana. example of a person who Wari received God's umusore. favor was that man. Umupasiteri umwe yatumiwe kujya kwigisha A ahantu. pastor once was taught to go and Ni preach. umuntu wakoreshwaga n'Imana rwose. He was a pastor being used by God. Ajya kwigisha, He ajya went to kubwiriza. preach in the location. Bari bamwiteguye, They are waiting for him to come. batetse ibiryo nka kwa kundi They are tubiteka, cooked food like let's say we do. They batumira cook n'abantu bose baza and they kwiga invited kumva neighbors and ijambo friends to ry'Imana. come and share their joy and welcome their guests. Noneho korali yari iri kuririmba indirimbo And nziza za zindi za The worship choir was singing zishyushya. worship song. They were praising God to worship. Noneho And then wa mupasiteri we yicaye yumva ijwi the rimubwira pastor was sitting. ngo haguruka, He said, stand up. kandi nuhaguruka uhita uhamagara, And he said, stand up. When you stand, nurangiza umurimo wawe uraba urangiye. the call at the end you're finished. Nibwo igihe kigeze baramubwiye arahaguruka. That's why the time came to Amaze call him. guhaguruka. He came forth. He stood up. Yahise ahamagara And then he called. ngo ngwino tugusengera umwami Yesu, He said, come first, we can pray for you. akubabarira ibyaha So God byawe, can forgive your sins. agutunganya, So he akweze. can cure your sins, save you, forgive your Ahamagaye, sins. habonetse When he called, umusore mwiza w'umugentleman A young man muremure came. wari wambaye neza A bya young man gisore came by'ubu, and was dressed well. araza He arapfukama. came and he kneeled down. Ariko mu gihe pastor yari ari guhamagara abapasiteri bari When bamwicaye, pastor was calling, uyoboye wari uhagaze the wari leader inyuma ye, was before him. yari ari kumushinga inkweto amurya icyataburenge, ngo reka ntabwo ari igihe cyo guhamagara, He said he was not time to bwiriza, call. abantu barategereje kubwiriza, bwiriza. Undi aranga yubaha umwuka wera, But he said, no, I'm going to respect the Aragenda Holy Spirit rero. and call people first. abwira abandi ati So he called umurimo people. wanjye n'uyu dusengera And he uriya. said, he came forth, so let's pray Barahaguruka for him. basengera wa muntu, So they stood out, they prayed for the young man bamaze who came forth. kumusengera. When they prayed for him, Pastor ati none se The young man ndakomeza said, kwigisha, and they said, continue preaching. undi ati umurimo wanjye urarangiye. And the pastor said, no, my preaching is finished. Ati kandi ubu ndasohotse ndagiye. And now I'm leaving, I'm going back home. Imana yari yamubwiye ngo niwigisha God told him that if you preached, ntabwo ari igihe uhabwa icyubahiro it is not me who are you, you're glorifying. No. yarasohotse aragenda. So he left at the end. Ariko nyuma baje habaye ibintu bibiri But at the end, bitangaje. two things happened.
nuko wa musore asohotse the young man who had a car, once he left, yavuyeho ahita akora impanuka. Once the young man left, he had an accident yahise yitaba Imana. and he died. N'ahandi mu rusengero In the church, uko byagenze, what happened? pastor amaze kwisohokera ku bisakoshi mu when the pastor left, pastor yarahagurutse the pastor left in his bag. n'agahinda kenshi. He left in his bag with anger. arabwira ati bavandimwe bene And he data, said, my neighbor, my friends, twari twatumiye umuntu ngo we atwigishe, invited our pastor to come none forth and preach, aragiye. but now has left. ariko ubwo agiye aterijwe hejuru ati But ariko although- Yesu ntabwo agiye ari hano. He said, pastor ako kanya nibwo yahise yuzuzwa, so at that point, the arigisha pastor was inyigisho filled. zitangaje. He mu preached kanya yari miracles. kwigisha, He was preaching and ijwi preaching. yumva ijwi iramubwira ngo He heard a hamagara voice abaje telling him that gusengerwa bose some came barwaye, that some came to hamagara pray ibimuga sick. byose birwaye He said, bize. call the cripple to come forth. ibimuga birahaguruka, The abantu people bose came forth. Those barahaguruka. who see, they came forth. ntabwo yari asanzwe afite iyo mpano. He didn't have that talent. arabasengera, He ibimuga prayed for biragenda, them. abantu barahumuka, They abantu came barakira, forth. bitangaje, haba ibitangaza. The miracle happened. That's what sick they get Bihereye cured. ku The kuvuga blind get nti, cured. What I'm saying is, ntukavuge ngo uri umusore do not say you are a young man. ngo ntibikureba kwihana. That it doesn't concern you to repent. No. ukwiriye kwihana igihe That cyawe you should n'iki repent at gihe. all time because your time might come. Imana niguha uburyo bwo kumva Because ijambo when ry'Imana, God gives you ways to uzamenye ko repent, ubonye uburyo know that opportunity bwo you kwakira got the opportunity to agakiza, receive salvation kandi ugahindukira and udasubira transform to inyuma not ukundi. go back. kandi niba uhawe And uburyo bwo when you're gukorera given the way to Imana, serve God, profita ubukore, that use it. kuko iki gihe nicyo gihe Because now, cyawe, because this ejo is your ntabwo ari time. ahawe. Tomorrow is not for you. nicyo gituma That is why ijambo ry'Imana the ritubwira word of ngo God tells us duhore twiteguye. Imana that let's idufashe. always be Haleluya. ready. Amen. duhore twiteguye. Let's always be ready. noneho And then, nongere mvuge ngo let me say this. abo mu gihe cya Nowa During Noah's time, benshi bararimbutse. the men were destroyed. iyo tubyumvise twumva ari When you hear it, nk'amateka, it's like tugatangira stories. ndetse no kwibaza, we wenda can ask tunabiseka ourselves, tubona ari ibintu The by'impuha, thing is only rumors, ariko byarabaye but in uko truth ijambo it ry'Imana happened because the word of ritubwiye. God is the truth. kandi na Yesu yarabivuze And just God said himself, ngo uko byabaye mu minsi ya what Nowa, happened back then, abantu Noah's time, bararyaga, that they will eat, baranywaga, they will drink, bararongoraga, they will conceive, they will get kugeza married. umunsi Nowa To yinjiriye put mu even Noah into his ark. amaze no kwinjira mu nguge, And when into his ark, baratangiye abantu barasakuza no guseka the cyane, some were laughing at him. ariko imvura itangira igwa nkeya But when it nkeya, rained and nkeya, it rained and it rained, kugeza ubwo bageze ngo the iyi point mvura where irahita, they said the rain will never end. ngo witubeshya ngo ugiye uri They mu said you're rugendo, lying. ngo ariko They say you're noneho lying ngo to him. amadirishya yo mu ijoro arafunguka, But the window in ngo heaven n'ay'ikuzimu opened, arafunguka, The, ngo hagwa the imvura heaven iteye opened. ubwoba, and there was trampling of kugeza ubwo earth, flooding yateruye ya came, nkuge, that the rain came, inkuge iraremba hejuru y'amazi, and the ark ngo abari was bicaye mu floating. nguge, And those ngo in the bari ark, bifitiye amahoro, they were in peace, banezerewe, they were in joy, ndikumva bari kuririmba and indirimbo they were singing z'agakiza, in praise, bari bujujwe n'umwuka filled with the wera, Holy Spirit, banezerewe they were in baririmba joy, indirimbo singing z'ibyishimo, songs of joy, kubera gucungurwa, because of being kubera saved, Imana because God ibakijije, saved them. babonye imvura And yabaye then he said, "So rain nyinshi, was amazi yabaye menshi, flood, inguge yagiye hejuru y'amazi, and the ark was bahise flowing, bumva and they barushijeho heard kwizera that they Imana. heard joy and iby'Imana praise. ivuga What God said, ntabwo bireka kubaho, bisohora What atabuze God said always n'akadomo come to be. ku nyugute ya Period. i, bisohora atabuze what I'm saying is, n'agatoya, In a short moment, kuko Imana yabivuze because God biraba. said Imana it idufashe always comes to cyane. be Megara Basata Mena. Ndagira ngo nakubwire ko I will tell you this now. kuba yizera bakayikiranukira Those who believe in God and are righteous to God, nabirabarinda God protects them mu gihe cy'urubanza. in time of trial. Iyo bageze imbere y'urubanza When they get before rw'Imana, the trial before God, aho God Satani aba judgment, yiteguye kubarega, where Satan is getting ready to nabo accuse them, bararindwa. they're Imana protected irabarinda. because Imana God ishimwe protects them. cyane. May God be Nicyo praised. gituma iyo Mana And that is why the tuyizere, same God who believes in that tuyizere God, mu gihe gikwiriye, believe the God in tuyizere mu gihe kidakwiriye, believe in God in good tuyizere time, igihe in bad cyose. time. Let's believe in God Niyo at all time. yaduhamagariye Because kwera, God called us to be kandi uko righteousness. kwera And that kwacu righteousness kuzadukurikirana igihe to cyose. follow us all time. Haleluya. Hallelujah, amen. Hari indirimbo dufite mu ndirimbo zo mu gakiza We have a song ya of 38, salvation. noneho mufite ibyo 38. bitabo, bararirimba bavuga ibyo mu gihe cya Nowa. That song goes to sing about Noah's time. Noneho
haravuga ngo Nowa yinjirana mu nkuge ngo n'abandi bagiriwe ubuntu ngo maze Imana ibakingira urugi ngo nuko imvura iterura ya nkuge ngo ireremba hejuru y'amazi ngo ariko abicaye mu nkuge ngo bafite amahoro ngo kugeza igihe bazasohokamo. Imana idufashe. Twebwe turi muri Yesu, tukizera Yesu, we believe in Jesus Christ. That we know that we are protected. We know that. We can see the outside. We look at the outside, the person looking outside the window. And you can feel that does not concern us. That we go among the pagans. The word of God says, blessed those who follow the plan of evil ones. God's commands are pleasing. Iyo barimo bari gukobana wowe urareba uti yeho biriya ntibindeba yewe n'uwundi ndiwo mu bundi bwami biriya si ibyanjye ukabumva bakavuga hari n'igihe bazashaka ngo nawe uvuge bumve ariko urabareba ukamwenyura ukabihorera ntuvuge kubera iki uri uwo mu bundi bwami. Because you are of another kingdom, so that does not concern you. Ndagira ngo ndangize noneho. I'm about to conclude. Ndangirize kuri rya jambo rito nigeze mbabwira. I'm going to end by saying something I asked earlier. Petero. 1 Peter. Muri Petero n'ubundi. Petero wa mbere. 1 Peter. Ibice bine umurongo wa 19. 1 Peter chapter 19. Yewe ndagira ngo ndarisoma noneho ubanza bidatandukanye cyane n'ikirundi turaryumva. Haravuga ngo nuko rero murantunge aravuga ngo ku murongo wa 19 ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Imana idufashe. Mubitse tubitse ubugingo bwacu Imana yo kwizerwa. Let's keep sick our hearts to God. Dukomeze dukore neza. Let's continue to do good. Dukomeze tugire dute and continue to what? Continue doing good. Hari igihe so sometimes there are times Satani ajya tuzana ikintu that Satan can bring something in your life. Iyo amaze kukizana kiza once he brings it it to you. Ikintu cyo kwitotombera umurimo w'Imana. Someone is to complain in God's word. Ukitotombera umurimo w'Imana rwose. You complain in God's word. Ukitotombera noneho biragoye. It's hard actually. Hey. Aho ngaho. So here and there. Tuba dutandukanye. We have not separated ourselves. Hari ikintu Imana yanga. So there's one thing that God hates. Mu byo yanga biteye ubwoba. In what among the thing God hates? Yanga icyo bita la révolte. Yanga ukwivumbura. Revolt na mubivuga ngo iki mu That God hates those who love to revolt. No kwigumura. Yanga ukwigumura cyane. God hates those who love to revolt. God doesn't like that. Kandi ukwigumura kuwakijijwe. The revolt of those who are saved. No kuvuga imigisha yose basically you are denying all the blessings yourselves. None habakora neza dukomeze dukore neza those who does good continue doing good. Mwitoro dukore neza. In a church do good. Dukomeze tubwiriza ubutumwa. Tugende dutanga ubuhamya bw'agakiza kacu. Uko Yesu yadukijije. Tubwiriza abandi. Dufasha abandi. Dushyigikira abandi. Ibyo byonyine birahagije. This is itself is enough. Imana yacu twishimira. To show the God for God to be pleased of us and to keep sick our life in God's hands. May God help us out. Amen. We are going to pray. We're going to pray.
If you know, if you need prayers, wumva afite ibibazo bitari bimwe, if you have some issues or iyo dusenga assistance, ntidusengera ibyaha gusa, dusengera when we pray, n'ibibazo. we don't pray for sins only, we pray for ufite we issues. n'intambara z'umwuka, We pray for wars, spiritual ufite spirits. ikibazo You have an issue, cy'ubukene, maybe an ufite issue of ikibazo poverty, cy'uburwayi, an issue of illness. ufite ibibazo bitari You bimwe. have different issues, or noneho ni umwanya wo kugira ngo so this is your time. abagaragu b'Imana So God's bagusengere. servants can pray for you. mu rusengero niho dutura So in imitwaro the church, you yacu, bring our burden to God. twegera Imana, We get close to God. tukayifungurira imitima And we yacu, open our hearts to tuti God. Imana dore ibi And say, binduhije, God, look dore at na this. biriya, dore That na God, look biriya at this, look Mana, at this, look at this, look at bindure. that. noneho That God, narasenze please, kubw'ibi that take n'ibi the burden off my back. jyenyine bigeze aho bingoye. And say, God, Mana, it's hard for me. God, mfasha help ntura me. noneho Support Mana, me. nkuzaniye ibi, So nkuzaniye God, na help me with biriya. this, help me with this. wenda nagize ikibazo cy'urubyaro, I had an issue of nagize good ikibazo birth, cy'inshuti, I had an issue with nagize friends, ikibazo cyo mu I had an kazi, issue in our ariko work. noneho But then, Mana, God, ni wowe ntuye It imitwaro is you, I yanjye, bring my ni burden, wowe I bring my wenyine burden ureba to you. hose, ntura Mana. Amen. Dusenga Imana We're kandi going to pray. abagaragu b'Imana boriyante muri ubwo buryo, basengera umuntu ibibazo bye byose afite imbere y'Imana kugira ngo imwegere, bimuture kandi imufashe. Reka mbarire uyu mwanya pastor wacu Bucumi. Reka dusenge Imana, dusengera abantu baje imbere y'Imana.